Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Oh, apay adi ka pa'y labumangon dita. Anya nga oras amapan ka ije barangay hall. Ay, awan na ito yung nga oras ti papan ko iji barangay hall. Mapanak no kay kayat kaw. Kasta ka de ti pagwadan a kapitan. Rombeng at ti priority ti kapitan ket ti kinakapitan na. Saan ket amat maturog? Apay ko mga iparit dati pa naturog kaw. Japay nga rudnap nag-naturog. Kasanon, dagiti agur uray ken ka ija barangay hall. Aguray dalata, aging gat makasangputak po. Ay, agpa-importante ka matlauna no kasta ti aramid mo. Kapitanak nga ron. Nangatuak ngam ti asino man dita. Oh. Saan na nasaya at day ta akababalin ti maysa a kapitan? Ti kapitan ket pagwadan. Saan asado? Apay, nagagap-gapuan mo nga ita. Tumalang kaya ka nga magmag na. Into no na ipadugmam ka itidalan mo. Maasarak man iti day a kapitan. Kanayon lang awan iti barangay hall. Di na pa'y napirmaan ti clearance certificate nga alalak di ta barangay hall. Ay, palewawang dajay. Iso saan napatpat yan dagiti da dumanga tanawd kan BHW. Inton ko napan ko in report iti ilay. Ay, maaramid mo data. Saan ka di asikat ti maysa nga karelyebo ti tanod no adda agbakasyon a tanod? Win nga makapadis maya mati ag-duty no kas nga kanawin nga awan ti kapitan ije barangay hall. Ay, baliyudo nga kapitan. Diyay la honorarium na, ti urayon na. Anya tigatangam kabadong. Apay, masapol ka din nga dagatangan. Sa umay dito'y tersina, maray. Ay dinamag ko lang tay may kakat nga ro dito tersinak. At sino ti officer of the day dito barangay hall? Agpapada kayo kaday, nga guru-uray lang iti honorarium yaw. Apay akasta ti saom. Kasanaw, kung numapan kami di barangay hall, kit awan kayaw. Adak mo dito tersinak. Dito'y ayat ti opisina, ta dito'y kangagyan. Agpapada kayo, aliway, kunak manay. Ay di ka man unay na reklamo, kabadong. Kaslamot kalalainganon ni kabadong, kapitan. Apay, anya man ti inaramid dajay kalalaingan at tao. Imbaga na kitdain at ikanula ang honorarium tayaw, ti urayon tayaw. Ay talaga nga urayan tayo Isukid din ti manguray ket saan mat nga opisyal. Apay nga takas jay day jaya kabadong, kapitan. Hey, umapal tawan urayan na nga honorarium na. Agal alimon iti apal na. Ay, unsa nga agpaysaw. Apal na laang. Anya pay ngay, no di kasta. Awan kadipay ni kapitan di ta barangay hall. Awan pay mat ni kapitan idili mabasak. Apay aya. Diyay nga rod alalaag ka certification ti barangay. Di pa'y napirmaan. Ay, apay nga min aya deta nga sertifikasyon. Kasapulan di anak ko. Imbilin da ka no ijay opisina ti DILG amangala. Urayam ano kaano nga mapan di barangay hall di kapitan. Kaano pa'y ladya ipapan ko nga awan mo laangan. Ano samon? Anya nga rod ngay. Kat no masango na. Adamat iti ayan ti gagayam na. Uno iti ayan ti ilinga ayan na. Di pa'y laka din napirmaan ni Kapitan Jal alaag kagawad. Inkadamagan ka ni sekretara ita, makumikumak dito tersinak. Kasanaw, kat awan mo tao ija barangay hall. Diyay matla paralinis ti adda ijay. Urayo masumangpot Ada siguro inaramid da. Makapasurunan ti aramid yung opisyalis. Kanayon amay tantan no adda kayat nga laan di ta opisina yaw. Sika ti makapasuron ti aramid na, nga may dagulit ka. Sanak nga agsubli-subli di ta barangay hall no inted yu pa'y la ididamaw ti alalal ka certification. Mala, pumanaw ka pa'y. Tadaw may gumatang iti lakaw. Ay, day talalakom, tinapatagkan ka. Inak man langan.
Apa na kami suot ka naggapo dito tersina ni Marico anang. Ay, kasuron ko na kita nga opisyales. Kaano pa'y ang mga alak iti certification ngam nagrigat da nga ito. Di da kanu na pirmaan. Kasano nga permaan da. Kahit liway da may titipagribangan da. Pagbabaw yan da ito'y nga aramid da. Nganyaman taramida, suportaran ka. Mapanak ita ija opisina ti DILJ. At da kabagyak ijay. Planok mo tagudong ita. Marang makasangpay nito yang ka. Inaksabta ni Giilay. Intaman, tain-ta ibaga ti mapaspasamak dito. Ne. Apay nga umanangsab ka. Anyat parikot. Aya, adi nga may nga lalaki tata iji barangay hall, kapitan na. Na, apay kumano at daimay. Awan ka di dyan ni Inteng? Awan to pay. Ah. Nagdamag jay tao kadagiti ada ijay. Imbaga da nga kanayon nga kasjay nga manmano nga ag-duty da ijay barangay hall. Kakadwa na dagiti officialis nga kakagawad. Na, ay, amom ka day, no asino day dyan alalaki. Saan mat kapitan na? Ngam, ada na kangagak nga kunada nga. Naggapo iji opisina ti DILG. Agtugaw ka, katsong batam ti saludsod ko. Na, anya ti salod sumaw. Takas la napatagpunay. Napanam itay, taapay nga awan ka nagmalmalam ije barangay hall. Tapay ada magam tinapanak, ada nga ron inaramid ka. Anya ti inaramid mo? Ah, Amam ka day, nga daim may anaggapo ije opisina ti DILG. Angam awan ka man? Anya, DILG kunam. Ay, dungo. Ay dongo, tarupam. Ay. Masigurado nga adan nang idanon ijay DILG iti aramid yaw. Iso nga daim may ditoy. Napanagnaganda, apod no tinaidanon kadakwada. Ay. Sino nga dita napad nang idanon? Nakitam ka diti kun kuna ni ba na nga imay dito, yung naggapo ijay DILG, kagawad. Saan nga rod, kapitan? Ay. Makumikumak itay nga aglaklakaw. Ay, sus. Sino nga ta tinaturad anapan ijay opisina ti DILG nagpulaw? Saan nga taan ni Filay? Nagsubli-subli nga min ng mga alala iti certification. Ngam di mo pa'y napirmaan tinasao apapilays. Oh, kanya nga mati muna dahi dyan mangidanon ka nababalang aklas iti tao. Iso nga minti amok anamin ano ang nagsubli dito barangay hall, kapitan. Masurun pa'y iti naudi ayo umay na. Amo ka di dahi dyan tao ti mapan iti opisina. Kahit nababa aklas iti tao, kunak manan o. Awan nagadalan na ti kayat mo asawan, kapitan. Isumat. Kanya nga ti amo na dahi dyan. Inteng, anya jay nadamag ko asurat ang nakadanon dita barangay hall. Kwa. Surat ang nagapo iji opisina ti DILG. Mapan kami kano agreport ijay. Ay, anya ngay ita, Inteng. Kwa. Kasano kat agpapada kayo nga opisyal, a neglect of duty kayo amin. Anya nga tati ibagada kada kami. Ay, masiguradok awarningan da kayo. Ha? No di kay pailag balew, ang mga numasuspindi kayo. Ay, sus, kababain ti masuspindi. Ay, nudim nga kayo kumapailakan nyak ide. Ay, maliklikan kumaday tapasamak. Ang naliway kayo mat ngamin. Ay, madanagan akno niya ti ibagada kada tayo iti opisina ti DILG, kapitan. Ay, sus, urasyak. Mabay nakpay. Madimot gayam na abuson ako nada ti posisyon. Kaslain nabuso tayo nga main. Awan kumamot aging lalayang anapan ng idanon. Ay, mamuak lang no asinaw. Anya nga iti aramidam, kapitan. Ay, jak pa'y masungbatan itaday ta sa lunsod mo. Ama nga no ad-adda amapan manen iti opisina amapan agreklamo, kapitan. Mapaayapan ka no, magdagiti opisyalis ti barangay tayo. Bareng agnakam da. Ti pagbubis tayo, ti pagtataudan, ti honorarium dagita naliway nga opisyal. Isu asaan agaputa opisyal da.
Kahit maaramid da, tigay kaya da. Bang perwisyo da mo launa yan. Tak-tak pa'y namin adwa ka nagsubli-subli dya barangay hall. Makita man no, baliw daw, no saan? Ay sasaor da no di da pa'y lagbalew. Ang mga no masuspindi da pa'y gapo iti kinaliway da iti pagrebengan da. Di da pa'y lakit ag-resign namin no masadot da nga, jutay. Maray, anya ngay itati makunam. Maipapanitian niya, Maray. Ti surat apapaayabanda kayo ija opisina ti DILJ. Ay, agpada kami amadanagan kan ni Kapitan, Maray. No ngamin maminsan, maday no abuswan ti posisyon. No sino nga tangamin at inapan nagidanon ijay. Masiguradok amay sa kadagiti napasaktan nyo tinangidanon. Imposible mat no ni Filay. Kuna ni Kapitan ka awan ka no adal na dayjay. Ay, saan aga po taawan adal ti may sa atao kat tagibasitan tayo. At daaya dakkel a makapuleng. Saan ka di abasit arugit ti makapuleng? Madanagan akon. Kanya nga tangay ti ibagada kada tayo ija opisina ti DILJ. Anya pa'y ngay, Kapitan. Aganos tayo doan yaman ti ibagada. Saan tayo pa'y siguro masuspinde? Tayo tala ang mapaayaban tayo. Si Kamot ngamin, Kapitan. Kanayon kang awan. Iso aday jay tinulad may. No ada ka man, maladaw ka amapan iji barangay hall. Kasanong makapada nagbetan. Hintay nga ro din aglugan iti tricycle. Agkikita tayo iji opisina ti DILJ. At nga tapagbaliwan, nagiti opisyalis tayo. Anyat kayat mo nga saon, tatabgad yung. Nay, apay di mo kadipay amaw, paayaban nagiti opisyalis tayo. Gapo iti kinaliway da, iti pagribangan da. Ay, kasta. Ne, diyak ang mudya ta. Kasano nga amom nga ikit may isa ka maapaliwawan. Oho. Lukaw. Yay. May isa ka napili akas Sunday. No da emergency, mapasama ka nagiti tanod. May isa ka maaliway. Oho, agliway to pa'y dagiti opisyalis. Siyak to kahit din nga on call nga kung kunada ano ada emergency. Ay, sa bagay Oh. Maawagan da ka lang gayam, no kasapulan da ka. Mayat ti panakaidanon ti madinga aramay, dagita nga opisyal, iya opisina ti DILJ. Wala, tamasurunak ka dagita nga opisyal. Kat naalam datay kung kunam nga alaam nga sertifikasyon. Kaalalak ata at dadamot na yun. Napirmaan nun ti alalaak. Ay, imalibtak di agarod. Mayat kayan ti naramid tayo. Kasta nariing da. Kapo iti panaturog da, iti pagrebengan da. Kuna pa di ka bagyak ijay. Ano ka no ulitin da, aramidan da ti proseso tapno masuspindi da. Asos. Anyangay da dya prosesaw, filay. Ireklamo da ka no ijay sanggunyang bayan. Kahit turayan da katape, mapasamak da ita. Anyangay ti serbida da kita na butusan. Di kay payla ka dinagnakam, iti ipapanyo ijay ile, inteng. Kas lang harod mangmangag ko pa'y lati sermon da kada kami. Ay. Namati ka din iti imbagak. Asaan ko mga aleng-aleng ti pagrebengan nyo. Sayang mo't ati honorarium nyo, no di kay mo't agtrabaho iti husto. Dayjay kanumot afili ka ni pari badong tinanginano ni di opisina da. Ay, no asino pa'y titinagibasit mo. Iso mo't tinangikulbo ka da kayo. Ay, salbag da gidya adwa. Kasla awan amo na nga agpaisong nalaing gayam da dya apilay. Ta na iturod natin na panagpulong iji opisina. Iso amade timang tagibasit iti pada a tao. Nababaman tinagadalan da ito'y wano saan. Ay, manipod ita. Ibaga kadagiti kakadwa nga agserbi kami si Pupudno dito'y barangay tayaw. Ay nasaya at met no agnakam kayon nga opisyales. Dayta tirumbeng nga aramidan nyo. Ay, Kapitan Enteng! Ti opisyales,
Rumba nga agserbi iti barangay. Saan laang nga agururay iti honorarium. Ala sige, dinan tinaggibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Sabon kayo dita, pangpapintas, pagpapudaw. Psst! Ay, sabon kayo dita, nalakalaan. Psst! Kunak lang ano day, numasidag ka na. Ay, jak kayat, pakpakawan. Dim kaya't agumatangak itila ko masaban. Ay na, tata. Saan tumalabda ito'y asabon alakok dita klase ti Rupam? Sana siyak ti agusar. Sigurado ka saan asika? Nituyang kau ti agusar. Ay, misis yu siguro anya. Kaya't ko pumintas, ken pumudaw. Ay, katuan gumatang kayon. At dakit sa nga gasot ko dito ay akakaisuna. Sa nga gasot? Ay, halar. Anya, ti pagkunami ti lakok. Chipipay? Apay, kurang dito sa nga gasot. Ay, kurang ta 1.5 ti may sa asabon. Anya, dito'y nagbasit a sabon 1.5. Ay, kat no puro dayta. Uray puraw nang hinalata. Na, ay. Sige, patawanan ka. Gapo, ta si Kati Buena Manok. 1,499. Ay, awan. Sa nga gasot lang dito'y kwarta. Ay, nayunam Agsubli akpay mat. Ay, wan. Ita ka lang mo nakita dito'y barangay, Mike. Ay, agpamamu aklaangan. My name is Jezabel. Tikasiksyan a sirena nga agbibiyag dito'y rabaw ti daga. O, di ba? Yeah. Sabon kayo dita! Sabon a pampapudaw kan pampapintas! Nay, anya day ta ilaklakom, balasang ka? Sabon a pangpapintas, nana. Gumatang kan, tapno pumintas ka mat. Ay, papintasan nak at talaga day ta sabon. Agbalin pa'y a flawless day tarupam Ikatan na dagita nakapuspus ko lapikas mau. Ay, ay katmayat Uray day ta nagado ako retret di tarupam. Ikatan na amin dagita, iso nga umubing ka. Ay, sagmamanungay day talakom. Sangagaso, tidwa. Ay, nay, nalaka. Kan adapay may sa pasurot na sabon. Bali talo ti sabon mo. Sige, gumatangak. Ikan na kon. Ay, wala na. Usari mo adagos, tapno pumintas kan adagos. Ay, mabalin nga urayan nak dito, Ruar. Tamapan ko alaan ti pagbayad ko. Ay na, nagpudot mat dito ruar nana. Pastor kenak matan tamaki inumak pa yan. Ay, umunag ka Ay, anya itayon tinagan mo, balasang ko. Taita ka laang mat makita dito barangay, may. Siyak ni... Imayak lang naglako iti sabon dito'y barangay nana. Ay, maya, tiagla ko dito barangay, may. Apay anak ko namday tanana. Ado ka diti pangit dito'y barangay Ay, saan kayo madanagan? Siyak timang papintas kada kayo, babaan to'y lakok asabon. Sabon! Ay, Sabon! Nay, apay nga da ka dito'y. Katumayak mo taglako Sursurutan naksamit. Apa asuruton ka ngay? Siya ati rumbang nga aglako. Tasan apeke dagiti lako ka sabon. Nakalako ako, adan customer ko. Ay! Ada na pekem? Amok gayam ti aglako. Saan akasken ka, aday tala agipuk-puk, kaw ti ammom nga ramidan.
ipok ka kung tupay apeke dagiti lakom, kadagiti lakok, ti ibaga ka legit. Oh. Padasa ma, takad-dakadalan ka. Ay, diramos ka la, diramos. Ay. Dinakman pa kasikuran. Imbis ko mga agisaan ka. Day talag, diramos tar aramidam. Kayat ko nga rod ti pumintas. Pumintas kat mabisin na kaon awan pa inaluto amakan. Ay, awan pa'y gayam nagatang ko asidaan. Day, takit tayo nun unam day ta pagpapintas ako nang. Ay, ingka gumatang dita tersena ni Mari Kwanang. Adda kwarta, ijarabaw ti lamisaan, ijay salas. Naatasak pa iti ibaon ba? Ingkan tagdiram usak pa'y. Manan? Mairis day tarupam iti kadidiramos mo. Ay na, mayat. Pumudpo dawak ngagpaiso mayat sa ngagpaiso da ito'y nagatang ko asabon. Ay, Banang! Awan mat di kwarta paggatang ko iti sidaan nga ibagbagam. Kat nun nakaparabaw ijay lamisaan, Awan nga ron! kita laeng birukam, sa uka lang kami na sa ukay. Sikati mapanmang kita. Imbagak lang nga ron nga awan. Sige man laengan. Ay, addalaeng panguran ka iti balunat. Anda, ulo? Awan ngagpaisaw. Ah, Ay, napananan nga jay kwarta dito'y at 3,000. jay buo nga honorarium ko. Ay, napanan na ngayon. Imparabaw ko laang mat dito'y kalpasan ang nagbayad ak iti sabon a ginatang ko. Ay, na 1, 2, 3 kansan. Kabadong, apay adi ka makatal na, dita sangwanan ti tersinak. At dalaan ko mga rod damagag king kamaray. Ikaw damaga mo na. Mayat nga ta, ngayon ton agawid ni Tuyang ko kit regalwak iti sabon na pagdiramos na. Ay kat mayat regalo dayta. Ngam, apay, saan ka pa'y aya kontento iti kinalapsat ni Marituyang? Kaya't ko kumapay apumintas may, maray. O di sige regaluam iti sabon. At dakit tibak lang agi sorsor iti sabon. Isu na lang at nagngina mo iti lako na asabon. Ay, adagi sursur-saur diti barangay tayaw. Wen maray, apay di mo pa'y amaw. Ay, awan pa'y mat nadamag kaw. Sabon kayo dita, nalakalaang, pampapintas, kan pampapudaw. Iso ka di dayta, di ibagbagam ka ba dong? Babae mo't day taglaklakaw. Ay, sabali day tamaray. Ang kasla interesado ako iti lako na. Ay, asigak man. Ay! Sagmamano day talako. Buy one take two, naglaka. Nalaka! Sagmamanungay, Mike. Sa nga gasot laang. Oh, nakalaklakaan niya. Ika na mga rad. Ayan na ti balayaw, tata. Kape adamagay. Nasken ngamin nga isurok ken kano kasano nga usaram da ito'y asabon. Nituyang ko ti mangusar. Sana siya. Isurok ken ka tapno isurom tumait ken kuana. Ay, uri sa anay. Iradran ng tumulatan ni Jero pa na. Ay, saan tata? Adda ngamin teknik na tapno mas epektibo. Ay, kasyay. Naidumduma ngamin da ito'y asabon. Iso ngayon ta ni Jabalayaw, tata. Sa bagay, asidaglaang di balay may. Di talang abay, iti basketball court. Naskan nga emergency meeting tayaw. Apay, kapitan. Apay di mo na damag nga da ka no umay agilaklako dito barangay tayaw. Ang manibrong gayam. Ay, nakaamamak nga road. Naskan na mapakdaran, dagiti kakalugaran tayaw. Wan, kapitan. Adda kat babae anakita kidikalman nga aglaklako iti sabon. Ay, iso dyan nagilako iti sabon kuni Banang. Uray ni Mari Banang, nabiktima na. Pinastrek na nga ron iti balay. Hey, inalan di babae di honorarium ko. Ha, ni kabadong. Apay ni pare Badong. Gimatang samad idikalman iti sabon. Ay sus, nabiktima nga ron Ay, paray! Ha? Paray! Pagsasaritaan da kalaga ni kagawad ko nang adakan. Ay, awadin, paray! Awadin! Ay. Anya ti awan? Lawlawagam, tapno maawatan. Dagiti alas ni Tuyang ka.
Dagiti singsing na. Kwintas na. Awadin paray. Pati balitok ang ipon na. Ay, sus. Ayun, ay. Oo na yan. Kunakon kaut. Biniktima na ka di babae nga aglaklako iti sabaw. Ay, tulungan nak paray. Marikwanang. Sigurado pang uren nak nituyang ko iti binalsik intun sumangpay. Sigurado Apay ngamin naalilaw ko mo't adagos. Ay, basol ko nga raw. Naglakanto mga mintila ko na. Dayta. Basta nalaka, saan kan ngagpampanunaw? Ay na, Kapitan. Kasapulan at talaga ti emergency meeting. Apro sa manday ti rupak inteng. Rignaem no nalamuyot matlaeng. Kasla limabaga mo't tiropam. Ay, isungarod nga apro Sam. Kasto na bambanuga ang nag-emergency meeting. Tila ipaparamin mo. Na, Aprosak man. Oops. Ha! Anya klase arupa day tatanagkersang. Kasla liha. ay, panagriknak nga rod kat pimuskol na ito rupak. Ay sus! Jay sabon, banang. Ay sus! Pikigayam ka na, di sor a babae iti sabaon. Ay, sos. Ay, jak kayat apo muskol to'y rupak. Ay sus, ay day takat ngamin. Ay, kahit anya nga iti aramidam dita. Nakatakdirak mat. Ay, agunay kan Nasken amatiliw dagi jay nga aglaklako iti peke asabon dito barangay. Ita? Awan na, mga anak pa'y mat Ay, agunay kayo kitdayd. Langarot ta, inakon. Ay, agayab ka iti kadwam Ewan kayam. Ay abak iti tanod. Nasken nga aksyonan mi addagaos. Ay, da kayo gayam tagi sur iti peke asabon dito barangay mi. Ay, sana peki dagiti lako, Kapitan. Dayta ati peki tilako na. Nay. Apay nga gitudo ka? Talaga mo na peki dagiti lako. Uray si kantupay kat peki ka. Peki gayam, Anay ko! Apay nga kadal ka ngay! Ay, agtal na kayo. Di kayo lang mapain nga agbasak-basak dito barangay may. Malaksid, piki kayo. Tinakawan nyo pa'y dagiti ka barangay. Ay na! Di na ko mairamraman, Kapitan. Dayta ati peke kan agar-aramid iti kalukwan. Dayta Tudo ka la, tudo. Kaya't mo, takadalan ka manan. Ay, Kapitan, ang kadalmanan. Anawaan nyo. Agtal na kayo, nay. Ay, kung sila pa nakmatan, Kapitan. Agayabak iti pulis tayo pabalod kayaw. Ay, saan Kapitan? Pangasim, Kapitan. Ta saan na kami nga ipabalod? Ay, di na ko mairaman dita, Daytoy laang babae. Anya saan? Katkaraman ka? Apay ngay! Isulaang mo tiada biniktima na. Diyak ipalubos nga dagbasak-basak dito yung barangay ko. Mga lilaw, iti kabarangayak. Na-understood you? Ay, wan, Kapitan. Na-understood me. Anya nga iti marik na maribanang. Napuskol ka di pa'y tarupam. Ay, medyo eming pisen, maray. Tainsardeng kon nga inusarjay sabon api kay. Sada bali amaray. Ta saanen nga agsubli dagi dyan nagisusor iti sabon. Binalagan idan ni Kapitan. Kat no naibalod dan sa kanumatan. Wan, tapno madidigradan. Ken sandan nga ulitan ti umay agaramid iti kalukwan diti barangay tayo. Bibingka! Gumatang kayo! Napudot pa'y... Ada ka maday. Ada adi permit ko? Daytoy. Ala, gumatang kan iti may sa bibingka. Sige na. Nangina siguro daytoy lata. Ay na, tapno awan makunam, ada giveaway na. Uray to pa'y ni Kapitan kat inikak iti giveaway itay? Gimatang Mike? Yes! Iso agumatang kan. Amok mahilig ka iti bibingka. Ay, tatabadong. Nasken, ti panagan na diti amin agundaway. Ala, sige. Dinan, tinaggibusan, ti may sapay aparam. Dito'y drama tayo. Kapitan
Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray, Apay pare? nalpas ka na nangan. Kalkalpas. Amuklatan kay. Bumlat tayo ti timing ti iyo umay mo Huwag mo ta. Sa anak pa yan nangan kay, paray. Nagsadot ni tuyang kong aglutaw. Paray, ada ka di uray nabati adigaw. Ada. Day talaga yam. At ti malukong ko paray. Karga mamay, uray di gulaeng. Kino da karnina, di may maya manay. Talaga nga intugutam iti maloko nga. Ay, kawan na. Pang sigurado mo ta paray. Mabit lang takargak Nagyaman ak pare At dan igupam adigaw, badaw. Saan mo nga ikanday dya tuyang, Pare! Adto yan ti digo. Ay na, nagpudot Ay, paray, apay nga yan nagliknaw mo, dahil digo nga intid mo. Siyempre, naliknaw ata. Lining ta nga itlog ti sindami. Isuday ta jay pinaglingtaan mi adanom na. Ay, mangluloko kan sa amoy, paray. Naperdi man ti Aldo kan. Ag uli makaman nga manok. Kakak ka lang nga kakak nga. Ay, shut up. Hoy! Nay, bayaw. Apay nga kong tanday tamanok ngay. Kasi may. Apay nga maasyan kakat mapangkong tupay partian. Ay, sas. Dayta ati masida. Apay kayat mo ti aksidente manok. Ay, damagang pa ilang, Mike. Intan, tulungan ka amang partay. Ay, una, tulungan nak man tap no mabibiit. Wey, tapno mga tadagaws. Mabisiin akong kay. Ay, pulutan ng tapay Kagawad kwa nang, ada ka din nakita malimabas ang manok dito'y tirsinam. Nagadoanas ka na damagab. Day tapay aglabas ang manok mat. Jak to pa'y masiputan dagiti aglabas at chismosa. Day tanto ka manukan. Damagak tay di pa'y kalman asan nagapon di manok may. Amangan kit din tinilew dagiti chismosa nga awan masidsidada. Ay, padasan da tay chismis ko ida kagawad. Ay, kanayon mi nga may nga ipalpalagip ka na kayo nga ikulong yaw dagita manok yaw. Nilakay ko man kagawad. Binaybayan na ida nakabulos. Ingka kidebirokan di ta kabalbalayan. Win kagawad. Sige nga raw. Ang no da makita malumabas ang manok. Ibagam kanyak Ay na. Nabsug ako na. Uston nabsog kagayam kat pinunom man ang tidigo di tamalokong mo nga. Ipapas ko na. Manmanon da ito'y agundaway. Ay. Manaw. Apay. Ay, damagak lang ko man. O da nakita yung alimabas ang manok dito arubayan yaw. Manok ka na. Ay, ang ulima ka lang tata Siyak ti sumong buhat. Shut up. Apay, ay nga pabasolan na kami. Nay, saan kayo matapagpabasulin Ay, saan ka nagpabasol Ay. Mapanak man langan. Saan kayo matamakauawat? Saan ka nga rin nagpapabasol? Way, kagura may tinalay nagpabasol. Anya nga timakunam. Mayat matlaang jay, drama tatatabadyong. Ay, mayat bayaw. Kasla kagong ungit talaga. Tinapod nun katawa ako Uray siyak makakatkatawag, mate. Hanggang aguray ka. Anya ka di ayat, ikat katawa, Di ata nga ron nga kaaruba nga agbirbirok ti manok na. Kita niya tinakakatkatawa di tangay. Di ka agtagtagari tatabadong. Kat no manok na dato'y pinartita. Anya, Wayne, kunak man no tarakan mau. tarakan nga. Ay, kat nung alaw-ngaw ti parbangon, makadisturbo. Iso at tinilew ko Ala, igupon blad ta data sa bangon agad ado. Uray no malmas kadta nga kaiigup mo. Ay, slawan ganas kon. Awang ganas nga inibus mo to pay. Ngam di ka agtagtagari
Di mo ibagbaga nga sindata di manok. Naggapuam ka ba dong? Di tama, Ray. Birbiroken na ka ni tuyang mo. Apa berukin nak. Kitsang kuma berukin no dapapanan na. Saan ka kanong ngamen na nagpakada? Apay masapal. Ibaon na kan sa kanong ngamen nga agala iti bunga ti papaya asi daon yaw. Aha, makauma mo ito, pasida na kanya. Maglaki din tanangana kan. Bayam nga isulang, ti agsida, iti bunga ti papaya. Ay, Ah, panawang kamalangan, Maray. Ay, naman nagilad. Nabsugat kay. Saan kayo nga masidag di tabalay? Tama nga may luto da kayo. Ay, apay matbita nga ibagbagam nga, agpaspasagit kan samat. Ay saan? Ibagbagak day ta kadagiti manok ko. Apay nga, ngarog na siya kita-kita am. Siyak samat ti sospit sam nga nangaladya manok mo nga bangking ti mata na. Ay, asino pa'y kumangay? Ti sabali a pagsuspitsa. Akno sana si ka? Kunakon kat. Siyak nga talaga ti paspasagid am. Kada tayo lang matyag karuba dito eh. Apay nga di mo pabasulan di may nga kaaruba ngay. Ni tataba daw. Katun. Naglaing to pa'y nga agsidadadya ti manok, ura di na nga ikatandya dut-dut. Katdua kayo ah. Agpada kayo mo. Ay, agpada nga ibagbagam. Maudin dato nga panang pabasol mo kanyak. Tano pabasulan nak, ireklamo ka kanyang kapitan. Adan tulat ta pamanagnag ko ah. Ipakita mo at ipamanaknak mo. Sanak nga mabutang tawan basol ko. Good morning. Sika lang, ti karubak, nga no makablawan kat agkusilap. Pangaasi yung mata. Ta saan nyo at tiliwan kan si daon ti saan nyo at tarakin ang manok. Na, apay, ada tinil-tiliw ko amano kaya. Ay saan kan nga aglibak pa'y tataba daw. Ada pamanagnag ko. Ay, agtal na ka. Ayan na, dahil ta pamanagnag mo. Day ta karuba ta. Ni Bayong. Sika ka na tinang tiliw dyan manok ko. Ay, naglokon dahil ta Bayong. Apay, asak ti pabasulin na ngay. Kano iso tinagsida. Tatag, pinabasol kayo. Siyak ti patyam. Dahil ta Bayong, kit isaw tinangala. Kat no nakita kayo ang nagkuyog idikalman. Nangan kayon sapay dyan balay na. Inawis na gayam nga ginom kami. Dinamag kayo pa'y no nakita yung dyan manok ko. Wain, kit kunak. Saan ko ang nakita? Tawang mo talaga nakita ka manok. Saan ka nga pabasol? No, di mo kaya't ngay darom ka. Inteng, agsidata man mat itinaimas ita. Ay, una. Dahil taati si Dain. Manok ko naman. Ay ingkanto mat padigwan ani kumparim abadong inton maluto. Naglaingin ta, padpadigwam ki din. When ay dinaudi nga imay, jay mat naglingtaan iti itlog ti inted mo kan kuana. Iso nga raw ti ada. Awan siguro at talaga ti masidsidada ka ni Marituyang. Tarakanda ko mga men. Ay, sige. Isinaak to iti dakkel amalokong inton maluto jay manok. Ay, saan? Ay, ingka ka di padigwan. Apay, nalipata mon apad padigwan na tamot ni Marituyang no agluto iti naimas asidaan da. Ay, una niya. Kaanong ginaudi apa ng padiguna? Idin sa... Kaano day jayan? Ay, di napalabas atawon pa, dayjay. Ay, wen gayam. Jak paket malagip ti raman di padigunan Gapo iti kinabayag na. Kapitan, pangipanam da tayo gamo amalukong. Ay, idi tayan ni pariba daw. Padigwam manan ni kabadaw. Una. Siya ngay mo't kapitan. Kaano nga tamot a padigwan nak? Ay, inton maminsan kantan. Day tama ng timbagam ided. Ay, bayam tayo baga kaniba na nga padigwan na ka. Ay, itaka din, kapitan. Win. Mabalin na mapan ko pa itin nga roda ito para ka ni pariba daw. Ay, uwan kapitan. Sige, ingka nga ruda. Anya nga ti ibang bagak ng kadadya ka arubata tatabadong. Pabasulin na kidi na ng tilaw. Kinang sida dyan, mapukpukaw ang manok na. Imbagam ka na, asyak tinang tilaw. Ay na, kunakla ang matatap no. Sumardengan nga sao da jay. Sa ungarod asaw. Isla mo lang nito, yan ka. Takdirantan ang awan sa insendyata. Oray no sindata magaya man niya. Win. Ada ko mamanan lumabas nga manawak.
Ay katiliwag adagusin ano kwa? Anya tiliwan nyo adagos, paray? Ada ka magam dita paray. Umay samat agpadigo. Para kanyak ka dita paray. Para kani tatabadong ano para kanya kapitan. Ala, yawa mo kanya akong paray. Ay, awan ti pangyawatak kada kayaw. Ha? Apay ngay, kapitan? Ay, nangag ko ti saritaan nyo adwa. Anya nga di nagsaritaan mi kuma? Awan mo ti dagas na nagsaritaan mi paray. Iso asaan ka madanagan? Eh, na kayo gayam tinang sida iji manok ti karubayaw. Ay, awan ti inis istorya mi nga kastanto pay. Eh, paray, agpudno ka. Na. Nabaybayagtan nga akong pare, kat amok na saya at kaataaw. Aya. Di mo perdiyan tinapintas a record mo kanya. Papay ko mapirdiyan ngay paray. Sino ti pudno akong parem? Siya kuno ni Bayong. Sige malangan paray. Nagpudno akon. Konsensya na mula una yan. Ay, tatabadong. Laglagi pang mga kaarubat Ni Bayong tinang tilaw di manok paray. Kat pinagtinulungan mi a pinartay. Kit, kalpasan na. Ay kitsin dami na. Di dakpay na lagip mo't nga inayaban. Na. Apay, kayat mo gayam. Ay, bayam, kapitan, ta inton maminsan nga makatiliwak ti manok, ta ayabang ka. Ay, titistingin kayo lang. Itata na panagkakaon. Sikat yakin aramed. Kasta ngamin ni kumparing enteng. Bayong. Tistingan na ka. Iso asaan ka makalibak. Anyang iti aramidak kada kayo ita. Ay, pakawanan na kami ako, mga kapitan. Ay, saan nakasta? Painala ka. Nagaramid kayo iti kalukwan. Ita, kaya pakawanan kayo adagaos. Ay, anya nga, kapitan. Apay, ipaibalod na kami kanita tabgadong aginggat malungsot kami. Iti pagbalod yan. Ay, saan mo taparay? No ipaturay mo malungtot kami di pagbaludan. Kasanon ni tuyang kaw. Sapay dandanin sumangpay. Pakawanan na kami kadin, ta saan ka kami kung mga iderderom. Apay ko maapakawanan kayo? Sukatan medyo manok mau. Sukatan niyaw iti 5. Ayo, nagadumatan ngay. Unayan data. No saan niyo akayat? Ipabalod kayo. Nuwaday. Ay. Sukatan may iti 5. Tamno malpasan da ito asaritaan. Ay, tatabgadong. Surutan ta. Ti kaya na, bayaw. Sikan tumang ameng. Basta kalata nagtiltilaw iti manok. Asaan mo magayam akukwa. Leksyon day taking ka, bayaw. Paray, Apay pare. nangangkakaday. Saan pa'y nga tawan masida? Ay, apay, umay nakpadigwan. Aywan paray. Si Dam da ito igam ko anak kamalukaw. Nagluto ka ni tuyang ko iti adobo manok. Sigurado ka atarakan mo day. Saan ka madanagan? Tatarakan mi da ito ikanituyang ko paray. Ay, sige, mutoy nga ro din. Mabisin ako. Ay, tatabadong. Di ka agpa-impluensya iti dakes nga aramid. Surutan tinasayaat, taparamat lang iti pagimbagan. Ala sige, dinan tinaggibusan, ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Pagplay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC. Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nabanpanuga ka pirmi. Nakaluto kan banang. Apay, si kalaeng tinabannog. Kano nagaduti na si Kasok iji barangay hall. Agasam dagiti pinirma ka dokumentaos. Kinitak pa dagiti proyekto iti barangay. Agasam da ita. Siyak ngay, naglaba kalpasan naglinisak dito'y balay. Idi kwa nagkaraidak. Kalpasan na naginawa manan. Aduti naramid ka saan ka nga agreklamaw. Basta,
nabambanuga. Ay, ingka ka agluton. Agyan na naakmat Sika ti mapan agluto, numabisin ka. Lumabasak pa dito balayo, paray. Dahil mat akong parek na masapol nga ibaga na lumabas. Ay, Wen, lumabas ka lang. Awang bibiyang ko. Mapanak iti bangkag ko, paray. Jak damdamagan. Mapanak man nagmula. Na, Amumutin dito yung nagagit akong paray. ingka lang. Kita manday dya akong parem, naggagay. Adan tumanan ipasikat na akwartana. Tanagagay amapan agmula-mula, ijay bangkag na. Ay, nagagitakbot. Nagagat nga agreklamo Isong! Paray, nagkapuwak man na niya bangkag ka. Amok, saan ka di nga inaldaw ka mapan iji bangkag mo? Kitwin Mike, maray. Bilibak man kan ka. Tapay mo, maray. Nagagat ka unay. Gusto lang, maray. Kasla saan ka mabambanaw? Aha, padulhamin day ta bannog-bannog aday ta, maray. Kahit agawid ka nga rodan. Ay, kay una, maray. Tamapanak man naglutan. Na, si kapay gayam ti aglutaw. Jay ko nakngaro din, maray. Pulos, ajak marik na ti mabandaw. Nagswerte kit din ni Marituyang, tas si kapay gayam ti aglutaw. Kaya no kasla senyorita ni Tuyang ko, maray. Agtugtugaw lang kararamidin na. Siyak amin, agtrabaho, iji balay may. Ay, una yan, tinakaro. Apan nakabannog ko aya. Ay, uresi ka, kagawad ka, nabanog ka. Ay, kawan, permi Kasano ang nabanog ka kaslawan inararamid mo? Awan ayamot. Eh, nagtugtugaw ka lang. Ay, iso nga roday ta tinakabannog kapitan. Tinagtugtugaw. Kan kita man nagitipadak akakagawad. Nakadumog da amin. Nabannog da nga men. Urawan inararamid da. Makabannog met kat kapitan ti awan araramiden na. Eh, tangay nabanog. Nabannog ka met aya kapitan. Nang runa nabanog ka. Anya nga itan ti aramiden tayaw. Taoray dagiti tanod mo kat nakaturog damutan di tatugaw. Iso nga ron nga ibagak nga ginana tayo amin. Maturog tayo. Ay, day taman ti mayat, kapitan. Maturog tayo nga rudal. Sika magayam, mari, dito nakatugaw dito sa ngwanan ti balayaw. Ay, wen pare, agin inanaak man. Ay, nabambanugak. Naggapuwak dito bangkag ko, maray. Imbag man. Kit lima basak dito barangay hall. Ay, nakitam ni kumparem nga inting ijay. Wen maray, isaw ti umay ko ibaga. Nakita ka maturog. Maturog? Kapitan na nakaturog iti barangay hall. Ay, nabannog siguro Kanda ito'y pay, maray. Adapay na yun na. Uray dagiti kagawad na, nakaturog damay. Nabannog damat. Adapay, maray. Adapay gayam. Ado ti impormasyon mo paray. Uray dagiti tanaw, nakaturog damay. Ay, unay mo't day taapan nakabannog dan. Anya klase a barangay da ito'y maray. Maturog mo amin na nadya barangay hall, pati da ita kapitan. Saan kan nga agreklamo, pari badong? Ay, gagangay lang mabannog ti tao. Apay, amin dalaki din ka nabannaw. Kun agigid dandaan nabannaw. Ipunay mo daytan ngay. Inteng, Hindi nakasarsarita ta nabambanugak. nabambannog ka? Damagang pa lang. Ay, kasano kumaan nabannog ka? Katawan mo't inararamid yaw, ijay barangay hall. Nagkuna. Ni pari badong? Nalabsan na kayo kano, anakaturog. Man ano kuma. Hindi ka lamabain. Indaulwam a kapitan ti pannaturog. Huray dagiti kagawad ken tanod mo, nakaturog da kanaw. No nabanog, agina na. Akat, asino ngay nga rod ita ti agsakdo. Ay nabanugak ko na. Siyak ti agluto, tasika ti agsakdo. Ay di nakibaon ta nabanugak. Talaga adi mo kayat ang maibaon, sige, aginanakalat ta dita aging gat kay kayat mo. Sa dinot pa panamngay.
Inak maturog. Agluto ka! Ay, nabambanogak nga amaw. Naa. Anya mo da ito ya kalsada? Nagtapok nga rod kung abot-abot pa'y. Ay, nadlaw mo magayam. Permi Di kami to pa'y makapagbiyahin nga, da jeep na. Perdi mo tatada ito'y dalan. Oh? No agtudaw, nakapit-pitak ba nga road? Amo nga ta ni Kapitan da ituyahin, nabayagan na problema ti barangay tayaw. No amuna, di pa'y ko mga inaksyonan na. Batog pa'y ti babalay da ito'y may isa akaunagan nga abot-abot a kalsada. Adaw, ti madisdisgrasya dita. Ay, kano dandan niya man ang disgrasya din na minsan. Anya nga tanong mapantapadasan na kasarita ni Kapitan. Kay, una, taasidag mo dahi tabalaydan. Nasaysaya at mo ilaan no ija barangay hall ti pagsasaritaan tayo. Ay, kawa na. Intang araw doy. Saan tayo napabayagan da ito a problema? Nasken amay danon ken ni Kapitan. Nagrigatin tibag na dito'y dalan tayo na ya. Ay, Naisi ka magayam day tatataba daw. agpapada tayo magayam ti reklamo ko man ditoy. Unay da ito'y ngaminan na kalsada, tataba daw. Adaw, ti reklamo dito'y barangay. Di alagtag-tagaray, takumparit ti Kapitan. Saan arumbang nga agul-uli magtayo latan tataba daw. Nasken nga agsauta yon. Isu nga rod ang nagsawa kan. Kaya't ko asawan, agreklamo tayon. Mapang kami iji barangay hall. Amang ano, kaya't mo ti sumuro, tataba daw. Ay kito na. Nabayag kumutin kay, takayat nga ireklamaw dito'y akalsada. Takitaan nyo Saan na idanon dito balay may tipan nakasiminto ti dalan. Ay won gaya man niya. No, pa'y akasla na iranta saan ana idanon dito balay yaw. Tataba daw. Ay, hanggang saan la akasla na iranta, tataba daw inya. Rumbang lang, nagreklamo ako. Tada kayo, nakadwa. Intay nga roday. Kapitan! Apay kagawan? Among wagin inanak, so di naksingan. At dadagiti ka barangayan nga umay agreklamaw. Na. At dadadi tarwar. Disturbo mo dagita at tao. Kadwada ni kabadog. Ha! Ay, may samot na tao. Ibaga mga agin inanaak. Imbaga kon kapitan, ngam saan dalata kaya ti pumanaw. Ibaga manabanugak isong agin inanaak. Imposible di dapay pumanaw. Imbagak daytan. Kit! Ipilit damat akayat da kakano akasarita. Makapong tutak ka dagita at tao ta di na makaawan. Ay, adayat ti basapol yaw. Ay, unay kamitin paray. Tauray ka lag, suyab dito ipay sangwanan mi Mike. Ay, nabanugak gayam. Umay may reklamo di abot akalsada. Ado ti madisdisgrasya dita, Kapitan. May sa akong dita na disgrasya, paray. Awan mo't madamdamag ka, wano nadamag ko na disgrasya. Namin ano ako na naipadugmam dita kalsada. Siya ngay mo kapitan, dandanin na disgrasya jay jeep ko. Kaputan nagdadakkel mo ti abot day jay kalsada. Uray syakmat, Kapitan. Agreklamo akmat. Tapirmi ti tapok na day ta kalsada no iti panawon ti summer. Ken pirmi mo ti panaglayos na no panagtutudaw. Ha? Anyari ti mako ng paray. Nagadu kami, reklaman. Kwa, mabalin nga ginanaak pa. Barang makapanunutak iti aramidak. Anya, aginan na ka manay. Di ka lang mga wanter aramidin na may. Anya nga wan aramidin akong kunambit dita? Dahil tama lagin inanan ter aramidin yung opisyal. Ay, makapungtot kami, kapitan. Ha? Ako nga tayo kay Den. Anya ti makunam tataba daw. Nay, apay nga itawan mo nakapila at jeep dito'y paradaan. Anya nga iti aramidin yung jeep ni driver. Nakatugaw kami, kagawad. Ayan na nga, dagiti jeep yaw. Oh, masadot kami ang pasadan. Kasanaon dagiti estudyante, kan dagiti mapanagudong ili akas kanya. Masadot kayon to, nga opisyal. Ah, Da kami tuki din. anya, Magmag na kay ngagpailay, kagawad. Masadot kami ngagbiyahe. Inteng, awan kadikmadmadlaw mo dito barangay. Anya day tagay? Nakarikap matlatan jay tersena ni Marikwanang. Nagadayon ti paggatangan,
ta ijay pa'y ilay. Apay nga ta. Ay, sus. Sigon itinadamag ko, masadot ka nun nga aglako ni Mari Kuwanang. Anya? Uray dagiti daddo mga aglaklako, masadot dan amang lokat. Ay, madi ano kasta. Kasanon ti komersyo dito yung barangay ito no mangrikap da amin ay. Kanday to'y pa'y awanan ti mayat nga agpasada a jeep. Uray dagiti tricycle, tamasadot da kanumeten dagiti drivers nga agpasada. Sus, madanagan aksana. Ay, rumbang laang amadanagan kan, inte. Madinsan ti mapaspasamak. Masadot amin na natattao. Amom no apay, Apay nga? gaputati mulad daken kan a kapitan. Anya? Ay sukatan dakan a kapitan, no agnanayon kalata akasta, intay. Pare. Ita man pa'y anak katugaw ka. Dito yung waiting shed. Ay, wala. Takat kung arot tagis tambay, pare. Ay, sigun mo't amap-mapan ka iji bangkag mau. Masaduta kaon. Bayamon day ta bangkag-bangkag arita. Ay, urasi ka? Masadot kan? Ito na. Masadot kayon to pa nga opisyal. Ay, sa nakamatultuladan. Tapi asan nga eh. Nang nangrunaking ka. Tasikat ti kapitan. Ha? Day talagin ina na. Kinmat maturog ti amam nga aramiday. Kita man day to aglawlaw ti barangay paray. Well, nagtubon ti roon. Agkaiwara ti basura. Ha? Ang da kayo nga opisyal. Nabannaw. Nga ure awam may teraramidin na. Mabalin ka di at tulungan na kami pare. Mangurnos iti barangay tayo. Agagagat tayon. Nay, si kamot ti aglutluto, intay. Ay, uwan pa na. Mangantan. Kat kalpasan na kat mapanak ijay barangay hall. Ay, mapan ka manen maturog ijay, tanabambannog ka? Ay, saan ay? Sa balyak itan. Saan ako na mabambanong agtrabaho? Agtrabaho kami amin nga opisyal. Ha? Puno ka dinay ta nga ibagbagam? Isa ka na mong sila misanta, mga tani. Ado, dagiti trabahuan mi nga opisyal. Ay, nasaya at intay. Ay, kapitan! Agalibtak kayo ngamin nga opisyal. Di kay agturog-turog. Ala sige, di na tinaggibusan ti may sapay apanang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kan iti direksyon ni Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jofer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nay, kunak man nun napan kan ija barangay hall, inteng. Na, apay aya amadanagan ka, no sa anak pa'y anapan. Ay, di mo ka di makita. Nga uray dagiti kagawad mo, kat kanayon damot amaladaw. Salpag mo dagi dyan. Ibaga ka masapa na, kim ka na yung dalata maladaw. Agbartag damo ngamin iti rabi ay. Ay, kasano, kat isumot ngamin ti aramid mo. Na, Ay, kat tuladen da ka ala, ingkakit din, tanay, aldawan. papanak aya. Ay, no, inteng. Ay, mangsursurdo ka kaday. Tadamagang pailaang no sa dino ti papanam. Ay, ayan nantay balunot ko. Ay, sus, delikado. Darasak ti magna ijilikod ti ruangan ta pumanaw ako na. Hay! Inteng! Upsa. Hay! Kastam ka di amapan ija barangay hon! Na. Pangis ta chinelas mo! Kan pisang day tasan daw! Ay, pangis nga paiso ti chinilas ka. Tay pa'y pisang gayam asandok ti suot ko. Just kay. Adak dito'y barangay hol. Ngam awan man lauray may sa akagawad wano tanon ditaw. Makapasuron.
Good morning, Kapitan. Ada umay ko yuman kun ka, Kapitan. Anya dayjay, tanasapsa papailaget adda manen parikaw. Apay, nabartek kakadimanen. Ingarod ka aruba may akabusor ko. Ada linabsing na nga ordinansa ti barangay tayo, Kapitan. Anyat linabsing na nga ordinansa. Saan ka day? Nga idi naudi ang meeting ti barangay kat imbagayo aparit ti agpuri ti basura. Unmat! Pweso data. Nangruna iti silupen. Plastic, ta makaperdi iti salunat. Di nga min karuba may, madamati puor na iti kaldeng. Si Kamat, basura ti maiparit apuran sa nakalding. Ayan na dahita nga pupuor ta intaman arayaton. Naimas ti kalding, nangruna no adda arak a partner na. Sa dino ka day, ti papanam, Kapitan. Pumanaw ka, Maut. Adda papanan mi ka ni Sidraw. Si kapay lati ag duty dito barangay hall. Sapay awan mo't ni Sekretaray, asino nga iti kadwak ditaw. Adda kaminton, kalpasan ti kwa. Anya ako, Kapitan. Kwa, ibagak tunton sumangpet kamay. Inkamin. Pimanaw dan. Agmay sa akmanan dito barangay hall. Ngam inton pa nagaawat iti honorarium, present da amen. Nay, adda kamat gayam dito, Kapitan. Inawis da ka kaday. Uray didak inawis atasyak ti Kapitan. Apa inawis da kamat? Uray didak inawis. Naangot ko ti mapupuuran a kaldeng. Na? Isungay maya kun Adamat awit ko nga arak. Kaduam ni misis mo? Saan ko akadwa, Kapitan? Adda na panan na. Kain may mayat no awan, tapno di nakparitan no adda kayat ko apapanan. Ay no maminsan, lapod nga agpaiso ti babae no adda kayat nga aramidan. Ay day tangarod kahit, Kapitan. Saan tayo ang makaaliwaksay no addada? Pagibaunak nga tamat ka ni Banang tapno pumanaw pa iji balay. Inton bigat, Kapitan. Adda papananta. Adda kailuk-luk at Aristobar ijay ilay. Mapantay jay. Kapitan, ayan ngay ni Kwaraw. Isu kumati pagluganan ta. Adda na panan na. Mayat kumanukadwa ta iti papananta. May mayat no saan ta kadwa tapno di na idanon ka ni Banang anapanta iti may sa Aristobar. Ayun gaya man niya. Ipapas ko ti agbalaw tawan ni bakat kaw. Samot nga mo di Banang ti papananta. Ta siguradong agungat dayjay no madamag na tinapananta. Isungarod akay kayat ko asaan ta akadwa ni Kwarog ta agipulo. Gumatangak man iti base, Kapitana. Nay, asino ti uminom iti base? Di mo kunaan asika ti uminom, Milba. Pagsangwan mi kanila kay ko asidro, Kapitana. Imbis amapan aginom ijay ile. Igatangak langan, tajay kami balay nga aginom, Kapitana. Mayat tinapanunot mo, Melba. Mailisi pa'y iti disgrasya. Nung amin nabarte kan dagiti lalaki kat asidag kadakwada ti disgrasya. No ijay pa'y ile ti paginumanda iti arak. Isua, tapno may lisi iti disgrasya, Kapitana. Ijay laengen balay nga aginom. Maray, napanan ka din ni Kapitan. Awan manan dita barangay hall. Awan, kunam. Kat no nasapa mo't asimrag. Kuna na amapandita barangay hall. Awan dita barangay hall, Maray. Uray ko mano ada ni Kwarog, awam maut. Napanan ngay nga taday jay nga inteng. Tiamok kat dita barangay hall tinapanan na. Ay, awan manan tao dita barangay hall, Maray. Idikal man ang nag-duty Iso nga ita, sa balik kumamot ati ag-duty. Kasta ay, kasaritak tuman ni inteng itinalapat. Apa man na sumagpait. Napanan na nga tangay.
Imbag tanda na ginatang mo abasay. Mapanak ko ma kay iji ilay. Sayang laang ti pagplitim ang mapan gumatang ijaile. Intun kwan malemanan no agawid ka. Aday nalam apulutan ko ma. Agpinikpikan ka iti manok kuno pato. Anyapay nga ay. Ado mo di tati mabalin at tiliwan na manok kuno pataw. Basta saan mo nga iraman ti saan tayo a manok kuno pato. Ah, Ado nga mindag iti umar arubayan a manok ken pato ket. ay saan ba? Yak magkayat ti makarma ko nada. Imbag dito'y balayan a paginumanta. Tano mabartag ka, iturog mon. Saan ka pa'y laang mapanlumugan iti tricycle nga gawid? Mala, tayo nakmang tiliw iti pataw uno manok. Ay, agawit tension. Ang mga no agungat ni Banang. Ay, imbag kanyak kapitan. Awan ni bakat kong agungay. Uray agumaak nga ginom. Kayat mo tiag bati. Agawid daktab no sana makapungtot ni Banang. Ay, alangan mat amabati ak ditoy, kapitan. Ay, no agawid ka. Ay, kahit agawid ak matan Nujak pampanunutan nga dagungat. Aginom tapaya. Day tamat nga rod ti parekot no maminsan. Imbag matladyay agmay-may saak iti biyag. Gapo iti no. Kayat mo tiag may masa. Ay, una yan ti kasta nga itsuram, Inteng. Nagdalos ka apimanaw itay bigat. Ita, anya ngay day nga itsuram. Kaskala naggapo iti basuraan. Da kami nimparamid da kada kami iji ilay. Nag-community service kami. Kidi ko nag-shot kami. Kasta? Ay, saan ka nga ron amap-mapan iti kwartuta akasta ti itsuram? Ingka pa'y agdigos, kan nagsukat ka. Tunto daitan. Sukat-sukat digos. Agila dakat dito'y papag. Addakan ka dayta, Inteng. Basta saan ka amapan agilan ijay katre. Dita ka pa'y, tada papanag. Imbatan na mati iti imbagak. Mayalis kumagayam ti alipospos ni Banang. Awan sa matan linawon ti butay abase bakit? Nabartagkan, isungayin ka maturugan. Ingan sa gumatang iti may sa tabitin. Maturog ka kit din, tawanan ti igatang ko. Ingatang ko iti bagas ken masida ti kwarta. Di nga ako magatang iti masida. Dama nga ron na parte apataw. Ingatang mo kumay iti base. Mamaminsan ay ti panlangan. Anya nga iti sidaan inton malam ken inton bigat. Mangtiliw ka manan iti sidan. Ado manok ditaken pato. Apay di ka la mauman no isu nga isu ti sidam. Basta da kabulon na abase. Sana ka mauma. Ket kasanon ti kabalay mo asaan amang nginaw. Kanayon kumutten amakita ni Pari Dalmas nabartag, Maray. Ay, win nga rod. Manipod awan ni bakit na. Kasjay na matay. Inton ko nakaala iti sakit na no kanayo nakasjay. Ay, numuna kat ibaga nakit din amayat ka no agmay maysa. Tapno awan mang pawil iti panaginom na. Kaya't asawon day ta anapat patagkan ko na ti arak. Ngam ni bakit na. Ay, kaslakastan mare. Ay, nun ni inting lang ti mangibaga iti kasta. Ay, panawa kon. Tamakita naman, no kabailan na ti agbyag nga is-iso. Wen nga roda, makapainsulto nga agpaiso ti kasta nga ibaga ti asawa. Imbag tawan asawa. Apay anak kailad kayo dito'y tambak, tata. Ay, nagsakit mo tantiroso ka. Diyak maibturan. Inaagpaarayat ka ni Kapitan. Mapanak ijabalay da. Alaman nga rod. Marikata na ka talaga. Ikarigatan nyo nga rod ti mapan ijalinong. Tay nak ibaga ka ni Kapitan.
Ay na, agyaman na, tanayra na alimabas ka dito. Sige nga, tata. Panawan kayo, pay. Ay na, Kapitan! Ni Tata Dalmas, ang mga numatay di tambak ti taltalon na. Anyat na pasamakid ko na. Ay na, nakailad di tambak, Kapitan. Yay. Marigatan ka no iti sakit ti tiyan na. Sapay awang kadwak, awan ni Kwarag. Sino nga iti kadwak ang mga rayat kan ko na? Nilakay ko kumaangam na panmo nagarado iti bantay. Mangayab kayo na iti daduma atanod, Kapitan. Ay sige, inak iji barangay hol tabarang adatanod ijay. Ibagayo kadagiti tanod, ang mga lada iti pangindayunan niyo, Kapitan. Indayon! Ay kunak no ipaguyod mi. Kayo ay tapno mabalin nga ipaguyod. Ay, ad-addan amarigatan. Arak tumot nga may nakanayon ti paunag na. Di pa yan mangmangan. Ay, awan pa panan na no saan akas tati pagbanagam. No arak metin into naram. Apay pabasulog man ang ti arak. Amom ngay, no ada sa bali ang makagapo, no apay ang nagsakit ti tiyan na. Ay, masiguradok nga arak ti makagapaw. Apay ngamin nga inuman nyo, kat nagingal mo't kan napait. Naingal ka napait nga. Naglamuyo tupay nga agayos iti karabukob. Ay, ingkakit din. Tapno matulungan nyo, jay kumparay. Ay, apay ang nagidda ka nga awan pungan kan ikaman mo dito'y tambak pare. Tulungan na, Kapitan. Marigatan na. Ay, alagarog ta pagkatanda ka tayo paidada ka itilungon. Ay, iste indayon, gaya. Itindayon na, pare. Taipandak iti ospital. Ay, uwan, ipanda ka tabarang makasambot ka pa'y. Ay, nahay, magkatak nga roden na, Kapitan. Si kasundak, tanakapsotak una yan. Saan nga ta may mayat no agsat tayo pa'y? Mga no pumiksa ka. Ay, agkakapsot na talagan. Ay, ala. Ay, ibagkat tayo, taipantayo iti ospital. Kumustan, pari Dalmas? Anyat kinuna ti doktor? Nakapsotak pa'y, Kapitana. Pangasim ka di, Awagam ko manibakat ko. Kasapulak matgayam. Sige, tawagak ni bakat mo. Ay, amumot siguro itan ti patag ti kaadda ti asawa. Uwain, Kapitana. Kasapulak gayam ni bakat ko iti biyag ko. Iso, anapatag ti asawa. Tano adarigat mo, iso timang tulong kan ka. Pangasim nga rod, Kapitana. Tawagam. Agbabawi no apay nga imbaon ko anapan iti lugar ti kabagyan na. No kasta, si kamot lati nang ibaon kan kwa na ijay. Wen, Kapitana. Ngamin iparit na nga ginumak. Wen, iparit dagiti babae nga uminom ti asawa da. Tadi da kayat ama isagmak kayo. Kasjay. Wen, Kapitana. Mawatak itan. No apay nga iparit ni bakat kao, akanayo nak nga uminom. Nadamag mo ka din, tinapasamak ka ni Tata Dalmas. Apay ni Tata Dalmas. Nakitak itay bigat anak kailad iti tambak. Impanda Kapitan iti ospital. Kat naulser ka no, gapo iti kaiinom na. Kaiinom na iti? Adaya mo't tao adi uminom. Arak ti kayat ko asawan. Pakaalaan ti sakit tinalabas a panaginom iti arak. Ano ka na yun ti inom? Ngam no drink moderately ako mayat At dalat tarason mo. Ngam alwadam. Tanukas jay mati mapasamak mo. Awan kwarta apag pa-ospital mo. Ay, kabaranggayan! Sana dakas ti uminom iti arak. Nulakat saggabasit laang. Drink moderately. Ako na da. Alasigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng.
Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangag.